Hello. MNN family moi te zo nu ni YouTube channel atangin ka subscriber te kalo lom le vek chawa vo in hi ni som ni pali sang ni som ni panga July tha ani voina Sarawn te kan han sia manga kan han katanga biak ina kan hatlang decoration hatlang te kan neya ka pangpar khoi ka ron entir lo kang chaw hi vo ina ka khoi ani achiri te po in lo ti viau mai thei ma se hei alo anal ve re ulu tuk pangpar phua chop phua khom ka khoi ani ti chuan he ti lam hianin apakhat zawk hi om boka ti hian ka khoya a khoi te hi dik ma dik lo mo ve re ulu tuk ti hian mo pani ka khoya ka khoi zowa biak in kot lama farte kan biak in thil kan en kol lo lu tuka pangpar velte chuwang chuanin vo in chu decoration hatlang kan han neya Sarawn shape hei siam mol maya Sarawn shape siam dan hei ti hi ni moi em khana lo chuak mai don hi foreign parvar ani pai kuma upato tero sente kum rukvel dai ning ka sia kan hetlai tangkan na hi lockdown ma da ya kan ti khani a hi hei tak hi ka phal lo chung kan ti til khani mo se akum upai chu long mo ya ni tero akwang bol te hi helai hi hei phar kan ti ang chi deuh hian oma hi ik thian ni zai em maya ani hian na pai mol mai Sarawn na shape siama hi chuanin atluk hin om lawang hei Christmas party hi en kol lovin kan da kan buai em mai hei win decoration tatlang chu asai pi chu moi ang reng reu khop mai hei pui hi ang ron par nal tura ngai la win hatlang kan thanem lo viau nangin kan thok ro pui ve ni kan thok na sa ve ni chuan thil pakhat kan soi du chu helai hianin kan her ko lo khai hi hei hi far ani hemi far hi kumnga upa sang kumnga pum to mo ipa boral na kumnga na chia ani na karon soi fia du na chan chu ka thian nu sang ipa puneng vunga boral nia pangpar kan khoi mo a than akwang chunga kan pangpar da khami kha i far kha kan khoi te la khami far a them te ni chu kan thliak lo kang hei hetia anga them te hi be nge sei run dung ka ti kum nga liam ta khan ti hian poda ka phun ve ni chu ti hian hei ti hian poda ka phun ve ta chon zunga lo kai teu maya anna chang ka lo she lo ka lo ui lo khop maya hei ko shana te khanin ka donate an la chho ve no la ma ro chu a then te chuanin an lo phun nung a then chuan an phun nung lem lo hi biak ina om hi hei akum nga na nia atoi buk na em maya kan in kol lo chung pon mo amoi em mai ka ro far ka ron soi fia du na chan chu entirnan Mizorama ai ram nei thadeu pangpar lamte hetiang lampang ngai na tu tang khanin a tha ka ti em na chan chu hemi fara hi nursery hi han nei ila mo nursery hi han nei la vit pung chak mai la chuan phai lama tanga import ngai lovin kan nei thei do na ni far hi chuwang chuanin mo far hi lak lu phai atanga lak lu ai chuan ma ni in ti pungila troi buk na deuhin pak cheinan te hun rang cheina tan ten du thu sam ani thei do na di ti te kha voin ni hianin ka soi du ti chuan Sarawn shape te kan siama far te a koi ngil te kan ti tunga hei hianin moi em maya ti chuanin voin ni hian kan hatlanga hei far hi aphun nun thei avi nun thei lut tukani tere te tagin vin nungela a sei phan siamila moi em maya far lampang karon soi tel ni chu vein chu tum lo devin ti chuan
pangpar te kan khoi ba ka kan far te a seip te kan siam kan en nge nim te kan pota a bol hlo te kan thiana chu tiang chon vo in ni han hun kan hmangani saron seip lampanga kal leng o a thenin hun han lo phia ta ti hianin biak in tuala kan hatlanga hei hi hemi saron hi upato te mai nia sang ni so pa khat kuma ina tanga kan silver jubilee kan lom do na ka choi chho kha ni a biak in chaina na ka ti nia kom chaka biak in kom chaka kan phuna tilai khian kan phuna chuan alo pui tlega khi tilai chuan thingvel neu khianin azap ema kan tia kan kara poda kan da ani apar phei chuan amoi em mai saron hi akung upa piang hi amoya mo aron par hi amoi em maya wina hian a seip kan siam ani tin saron hei pui tling lo tur chi hu thiam mem o hei tiang chi hi tian bal neu tur ani o tian bal neu anga ya chuan saron re reng chu hei azi ka hian si tur ta hian chuan azi kan si kanga ta hian aron chor le don ani o hei ana bulte a hian ti hian aron chor le dona saron hi engti nge azi kan si ang in ti chuan hei azi taka hian ti hian in zuk si kanga ti hian o chuan i chor na tur a than na tur he ta hianin aron than chho na tur kan si bul dai awang khan hei ta hian aron than na tur azi khi kan sik ta a chumi wang chon ta hian asang zongin thang thei to don lo ni asang zongin mo chu wang chuan he ta hian an ron chor don ani chuan troina em khana om don ani o hei chu abuk tha em lawa ama ro chu hei ana ka pai lo pai nual to hei puitling lo tur kan ti chi hei he tiang chi te hi mo puitling lo tur chin shema yem hei ti hian hei puitling lo tur chu he te hi om hei ti hian a puitling lo tur chi kha pai tur o chu ti lo chuanin hei hianin a puitling lo tur chi khan an choi tur khan lo ei pui ve ze lawang khanin a puitling lo tur chi kha pai ze la ngai ni o hei heng te po hi ti hian kan payang chuan heta po hian hei puitling lo tur chi ama ti hian o cái main video ti hian ka in kena chu wang chon ka buai em ani chuan hei po hi hei a puitling lo tur chi hi tam em maya ti hian ti hian hei heng te pe chu a sei phi moi lo em then tur hi tam lu tu ka ni heng ho hi mo hei ti hian eng ang hinge apui tling lo tur in ti chu in ti mai thei hei ti hian zi ka nei lo apui tling lo tur chi chu hei zi ka nei lo o thian pai zel tur heng ho hi ti hian pai zel tur chuan a bol te hi alo oma mo a bol te kha pai zel anga ya hei apui tling lo tur chi chu zi kan nei lo shim tiang hian hei tiang hian an om for mai ni o tối te in hei tiang hi ni puitling lo tur chi chu o chuan eng ho hi pai zel angai o chuan a sei phi kan siam anga ai hian hydrangea nikum a kan phun ania helai phei a hianin kan ti khat vekama se an lo thinuala lei tha ti kan lo pek lo wangi ka thelo hei te hi nu om chunania par buk moi khop mai hydrangea hi moi hi ka tilut to ka mo hem leya phei hi local an nia local hi chu leya phunin apola chuan poda phunin aping le da yani chu hydrangea hi mak to pani chu mo chuwang chuanin enga tinge le apola ni rengsia aping le dai le te point lo ti mai theima se lei thur mo thei thur an ei hian
an ping an pol thei ani ka ringa zok ma ina mo lei thur hian ma mo ni ka ringa chu wang chuanin poda hi chuan lei thur lei panga hi kan hmang lutuk lo wang hian poda hian an lei an mamo tok vitamin C hi an mu tok lo ni ka ringa hetia ang ho hi poda kan phun hian alo ping dai zel ani ti te kha kan soi tel du ani mo em mai hi mo lak mol lai nei thian tau chun lo buai khop mai a khai va moi to don ve ki kha chuan a dik thlap to lom a chep lo lutuk lo mo in si lo deuh seng a hna le hna ai ne love a in si khan a than na tur hi dal ve devem ka men pakhat toi phei deuh khai dik lutuk ti kha chuan Christmas par ma se huna na dewalo par tur ni hi tilama hian hei far a ro neu thian tu kan nei a tai ma em mai na an ha arin om deuh mai kan nei hei far hi mo kalom em da chan chu ka kut chua ka ni hei mo ala ron ra ente ai hi a eng lawang em le a ra chan huna to thei ngim le tiro to thei mo chu ti ni chuan mi hi ente a chi om chi chang thleng zo thei la tiro hei a chi om hei hi ti to ve ila ente avi phunai chon a chi to te chu enge ni azung te po ti kha a ron to chon a ron kai ngal mai do na tiro thadon de an la te re nen ra ve mai bo ko tiro po ta po hei ra chua mo nia moi ta pe ra ve to ni su moi le mai khai hei a then chu a fil kol rul mai a hei a then chu eng lova ti chuan vo in kan hnattlang chu thalak kan du to kanga ka keng si lova mo Sarawn hi nakina hei a shape kan siam me ka kan kat me ka pakhat kan tilang le lokang hi hei tak hi hei a bol lai hi hetiang ang hei puitling lo tur kan ti chu hei tak hi ni hei puitling lo tur puitling lo tur hei hi pai tur hei hi puitling lo tur hi tam tak ma tin a bol ho mo hei a bol kan ti chei ti hian hei a bol heng ho hi ti fai tur ani hei hi tia ang hi nakina tripod in lama Sarawn kat dan chu karon tilang le don nia in zawa in hun man nuam vek ule dam lo te lo dam vong ula pangpar ka channel te min lo view sak thina a view ringot lo in min la subscribe lo tang kha min lo subscribe vek turin ka som chawa like le comment share te kha min lo pek chwa sak don nia in zawa in mang tha vek ule